салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов ва сурдатарҷумон Авран Қамаров. дар доираи омодагиҳо ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди созандагиҳо вусъати тоза касб кардааст. Соҳаи сохтмон дар замони соҳиб истиқлолии кишвар рушд кард ва дар шаҳру ноҳияҳо ҳазорҳо иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. хусусан ширкатҳои сохтмонӣ ба бунёди биноҳои баландошиёна таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. сохтмони иншооти баландошиёна давоми 5 соли охир дар шаҳри Кӯлоб вусъат пайдо кардааст ки ба ҳусни ин шаҳри бостонӣ зебогии дигар зам менамояд, мегӯянд ҳамкорони мо. давоми 5 соли охир дар шаҳри Кӯлоб сохтмони биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ вусъати тоза касб намуданд. мусаллам аст ки дастгириҳои пайвастаи раҳбарияти олии кишвар ва аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб фароҳам овардани шароити мусоид ширкатҳои сохтмониро ба шаҳри Кӯлоб ҷалб кард ва сохтмони биноҳои баландошиёна аз 9 то 26 ошиёнагиро шурӯъ карданд. баъзеи иншоот аллакай мавриди истифода қарор дода шуданд ва дар иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоксор С сохтмони бинои 10 ошиёнаи истиқоматиро аз соли 2019 оғоз намуда бо риояи қоидаҳои меъморию шаҳрсозӣ корҳои сохтмониро пурра ба анҷом расониданд. дар ошиёнаи якуми бино маркази савдою хизматрасонӣ ва дар 9 ошиёнаи дигар 70 хонаи истиқоматӣ ҷойгир мебошанд. бинои баландошиёнаи 10 ошиёнаи истиқоматие ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хоксор С сохтмонаш ба анҷом расид. айни замон сафолакпӯшӣ ва кабудизоркунии назди бино мондааст. рӯзҳои наздик ба истифода метавонад. бинои дигари баландошиёна дар кӯчаи ба номи Нуруллоҳ Ҳувайдуллоев аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кӯлобсаноатсоз бунёд карда мешавад. аз рӯи лоиҳа дар ин мавзеъ аз ҷониби ширкати сохтмонӣ 4 бино сохта мешавад ва дар бинои аввал корҳои сохтмонӣ идома доранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шаҳриёр 44 дар кӯчаи ба номи Сангак Сафаров соли дуюм аст ки ба бунёди биноҳои баландошиёна оғоз карданд. дар корҳои сохтмонӣ аз масолаи хушсифати сохтмонӣ истифода бурда мешавад. корҳои асосии бунёд дар ошиёнаи 13-уми бинои якум идома дошта дар бинои 15 ошиёна ба корҳои заминӣ шурӯъ намуданд. бинои баландошиёна аз моҳи марти соли 2023 оғоз шуда зиёда аз 13 ошиёна иборат буда. 2 ошиёнаи якум дуюм маркази савдо ва 11 ошиёнаш аз барои истиқоматкунандагони шаҳр муайян карда шудааст. айни ҳол дар сохтмони бино зиёда аз 20 нафар коргаро кор мекунанд. коргаро ҳама одамои маҳаллӣ шаҳри Кӯлоб мебошанд. дар ин ҷо дар назди ҳамин бино бояд бинои калони дигар ки зиёда аз 15 ошиёна иборат буда айни ҳол дар кандани таҳкурсии зани кор карда буда истодаанд. ширкати дигари сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёд 2 мебошад ки дар шаҳри Кӯлоб аллакай як бинои баландошиёнаи истиқоматиро мавриди истифода қарор додааст. айни замон бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бунёди бинои дигари баландошиёнаи истиқоматиро идома медиҳанд. бино аз 12 ошиёна ва беш аз 80 хонаи истиқоматӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ошиёнаи шашуми иншоот идома дошта дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода супорида мешавад. бинои баландошиёнаро сохтастем, аммо як шаҳр супоридаем ба ҳукумати шаҳри Кӯлобмон. инаи дуюм шаҳришулу ба ҳамин худо сар кардаем ба ҳамин 35-солагии истиқлолро иша месупорем. дар иншооти мо 25 нафар коргарон кор карданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди махсус дар шаҳри Кӯлоб ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти гуногуни маданию маишӣ, хизматрасонӣ ва маъмуриро сохта ба истифода супоридааст. дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳини шаҳри Кӯлоб бошад аз моҳи сентябри соли 2023 бунёди биноҳои баландошиёнаи истиқоматиро оғоз намудааст. айни замон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони маҳаллӣ корҳои оҳану бетониро идома дода истодаанд. айни ҳол дар маркази шаҳри Кӯлоб ба сохтмони 2 адад бинои баландошиёнаи истиқоматӣ корро шурӯъ кардем. айни ҳол дар қисмати таъхонаи блоки А корҳо қариб ки ба анҷом расиданд.
و در قسمت دوم بلاک ب باشد کارها بندوبستی آرماتورها و کارهای بتونی در آشیانه یکم رفته ایستادند. در انشاءات تقریبا 21 نفر کارگر کار کرده ایستادند. مقصد داریم که بنا را در مهلت معین شده با صفت اعلی به انجام رسانیم. بنابر اطلاع شعبه معماری و شهرسازی شهر کولاب، عین زمان در حدود شهر از جانب 25 شرکت‌های ساختمانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیادی بیش از 30 انشاءات بلندآشیانه ادامه دارند. شیرینجان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلов از شهر کولاب برای برنامه نوید. با مقصد پیشگیری جنایت و جنایتکاری، تأمین ترتیبات جمعیتی، تربیت جوانان در روحیه مهنت دوستی، اشتراک در کارهای آبادانی و سازندگی، رشد همکاری جامعه با مقامات میلیسیا، مستحکم گرداندن دوستی و یگانگی و سهم گذاشتن در پیشرفت و شکوفایی وطن، رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اهل جماعتچگی، کارمندان ساحه معارف، امام خطیبان و جوانان فعال ناحیه رودکی واخوری مقصدناک دایر نمودند. امروز در رابطه با ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور، معاون یکم وزیر کارهای داخلی گنرال لیتنانت میلیسیا علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه در بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی با نمایندگان مقامات حفظ حقوق ناحیه، شعبه معارف، دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی، امام خطیبان و فعالان جامعه واخوری سودمند دایر نمود. ضمن واخوری اید و پیشگیری جنایتکاری، حفظ ترتیبات جمعیتی و دیگر حقوق ویرانکنی و توجه مخصوص ظاهر گردیده اید به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان، پیشگیری تعلیمات غیر قانونی، دینی و دیگر عملهای ناشایسته و عاقبت‌های ناگوار آن تاکید گردید. ضمن واخوری علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه وابسته به پیشگیری قانونشکنی از جانب نورسان و جوانان، گرویدن آنها به هر گونه حزب و حرکت‌های غیر قانونی، همکاری مکتب و معارف با کارمندان مقامات حفظ حقوق و رعایت حتمی قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره آزادی وجدان و اعتیادهای دینی صحبت‌های سودمند انجام داده. وابسته به مشکلی و دشواری‌ها و مسائلی که در این سمت جای دارند به سوال‌های اشتراکداران پاسخ‌های مشخص دادند. همچنین در این نشست مسائل‌های راه و واسطه‌های معاصر جلب جوانان به آموزش علم و معرفت، مشغول شدن به ورزش، بلند نمودن حس وطن دوستی و افتخار ملی این نسل امیدبخش جامعه تکلیف و پیشنهادهای مفید ابراز کرده شدند. همزمان قید گردید که تنها در یک جایگی میتوان هدفهای سازنده و ثمربخش را به دست آورده، جوانان و نورسان را در این روحیه تربیت نمود و آنها را از راه خطا و جنایتکارانه باز داشت، زیرا واقعا نورسان و جوانان آینده ملت و دولت بوده. تنها با هدایت و راهنمایی خردمندانه و معرفت بلند حقوقی و علمی ما میتوانیم آینده درخشان خود را تامین نماییم. در ناحیه تاجیک‌آباد جهت سنجش آمادگی خوانندگان به حالت‌های احتمالی سر زدن آفت‌های طبیعی مشق مدافع گردنی دایر شد. این تمرین‌ها نقشه‌وی بوده در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه گذرانده می‌شوند. جزئیات بیشتر در شرح همکارانمان. با مقصد بلند برداشتن سویه معلومات‌ناکی خوانندگان بهر اداره‌کنی خطر آفت‌های طبیعی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تاجیک‌آباد چاره‌بینی‌های آموزشی دایر گردیدند. چنین چاره‌بینی در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 2 با اشتراک کارمندان شعبه معارف، راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، معلمان دفاع حربی دایر گردید. چاره‌بینی با تشبث بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه تاجیک‌آباد دایر گردید که در آن خوانندگان مشق‌های آموزشی را عاید به پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده پیشکش حاضری نمودند. با صدا دادن بانگ خطر خوانندگان و آموزگاران از تیمخانه‌ها بیرون شده به نقطه اواکاسیونی حاضر شدند. در چاره‌بینی ذکر گردید که اگر ما آفت‌های گذشته محل خود را ندانیم، پس راه‌های پیشگیری نمودن آفت‌های طبیعی را به راه مانده نمی‌توانیم. طور مسئولین چاره‌بینی عرض نمودند برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای اندیشیدن چاره‌های عملی پیشگیری کننده و برطرف نمایی در حالت‌های فوق‌العاده به اهالی کمک نموده و بلند گردیدن معرفت‌ناکی خوانندگان در حالت‌های فوق‌العاده باعث می‌گردد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه تاجیک‌آباد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 مشق روزی مدافع گردنی نمونوی در موضوع زمین لرزه شده گذشت. مقصد مشق جمع‌بستی آموزش‌ها در مؤسسه تعلیمی و در حالت آماده باش قرار گرفتن کارمندان و
خوانندگان این مؤسسه میباشد. خوانندگان ضمن برآمد خود مشق‌های آمادگی در حالت‌های فوق‌العاده، مشق‌های ورزشی، کمک‌های اولیه طبی را پیشنهاد نمودند. مشق‌های مذکور بهر تحلیل و آموزش آفت‌های طبیعی برای اندیشیدن چاره‌های پیشگیری ضرر آفت‌های ناگهانی معلومات مهم داده می‌توانند. در آخر همایش اشتراکچیان فعال از طرف مأموریت با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. با استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در ناحیه واسه کارهای آبادانی وسعت تازه پیدا می‌کنند. روزهای استراحتی هفته اول ماه می کارمندان خواجگی کمونالی در موضع گلگشت ناحیه 16000 گل‌های آرایشی شنانیدند. در این روز ساکنان دهه جوریز باشند توسط حشر شفت راه‌های محلی را طبق قاعده‌های شهرسازی به ترتیب درآوردند. سلامبی رحیمова این زنی زیباپرست در آبادی گلگشت این میدان استراحتی با پرورش گل‌های آرایشی سهمی او در کارهای سبزکاری‌های این گوشه ناحیه واسه کلان میباشد. همکاران میگویند که دستانش گل هستند و هر جایی که دستش رسد آن مکان گلستان میگردد. گل‌ها میارن ما گل‌ها و نزدیکی‌های دنیا ما را تربیت میکنیم، میشونیم، نگاه و بین میکنیم. ما را دیدگی و رحمت میگن. میدان گلگشت شهرک البوگ در توازن خواجگی منزلی و کمونالی است. وابسته به موسم با جلب کارمندان این اداره و کمک کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه در این میدان گل‌های موسمی شنانیده می‌شوند. این گل‌ها اول‌های مای شنانیده شده با تراوت و زیبایی خود رمز بهار را انعکاس می‌نمایند. در اداره کمونالی ناحیه واسه زیاده از 16000 گل آرایشی آورده شده است که 8 نمود را در بر می‌گیرد. در باغی در میدان آبادانی ناحیه واسه شنانده شدند. هر روز از طرف کارمندان اداره کمونالی ناحیه واسه نگاهبین در تحت نظارت است. در پیروی به کارمندان اداره خواجگی کمونالی در سمت آباد و زیبا گردانیدن محل این شب و روزها نه تنها در شهرک همچنین در دهات‌های ناحیه هم ساکنان به حشر برآمده در زیبا گردانیدن محل خود سهم می‌گذارند. روزهای استراحتی هفته اول ماه می ساکنان دهه جوریز در دهات به نام عبدیوازف به حشر برآمده راه‌های محلی را به ترتیب درآوردند. در شفت راه‌ها با مقصد ساختن لطاق‌ها جویبار کردند. در آینده مقصد داریم که با همین خیلی آبادانی در دهه ما زیادتر کنیم طبق دستور سپارش پیشوای معظم ملت. در این دهه ما 3 پل دیگر ساخته با از جانب این ساکنان دهه جوریز ساخته به اتمام رسانیدیم. با در آینده با مقصد داریم که این اسویشنی‌ها را با روشنی‌ها را زیادتر کنیم و دهه ما آباد و گلستان زیبا شود. در دایره کارهای آبادانی بخشیده به جشن‌های ملی در این دهه با جلب ساکنان طریق حشر یک ماه پیش جویبارهای مرکزی دهه تازه کرده شده. اینجا کارهای ساختمانی بتونی جویبار طبق قاعده‌های شهرسازی انجام داده شدند. با مقصد نزدیک گردانیدن راههای ساکنان به مرکز دهه بین دهه ساختمان این پل برای راهگذران طریق حشر ساخته مورد استفاده قرار داده شد. بعد کارهای به ترتیب ضروری راهها ساکنان دهه جوریز مقصد دارند که در شفت راهروها با استفاده از تجربه کارمندان خواجگی منزلی کمونالی ناحیه گل‌های آرایشی شنانیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی محله‌شان را به یکی از محله‌های زیبا منظری تاجیکستان تبدیل دهند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیشبرد تمام ساحه‌های اقتصاد ملی کشور صحیفه نو باز می‌نماید. در همین زمینه وزارت معارف و علم کشور میان خوانندگان صنف‌های بالایی آزمون جمهوری معرفت حقوقی آیینه خودشناسی را راه‌اندازی کرده است. در همین باره خبرنگاران ما شرح بیشتر دارند. 2024 سال معرفت حقوقی وابسته به این تشبث رهبر دولت در سراسر کشور یک قطار کارهای ضروری سامان یافته. در این زمینه چاره‌بینی‌های گوناگونی عمومی و معرفتی برگزار گردیده ایستاده است. راه‌اندازی گردیدن آزمون جمهوری معرفت حقوقی آیینه خودشناسی از اقدام‌های وزارت معارف و علم کشور است که در بین خوانندگان صنف‌های از 8 تا 9 برگزار می‌گردد. این تدبیر الکی شروع گردیده دور اولی آن در سطح مؤسسه و دورهای نهایی آزمون ناحیوی و شهری، ولایتی و جمهوری
мебошад. бо инобати дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани бандҳои соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамчунин дар ноҳияи исмоили сомонӣ миёни омӯзгорони фанни таърих озмуни ҳуқуқдон баргузор гардида истодааст ки ин тадбир дар гимназияи ба номи Асадуллоҳ Ғуломов дар сатҳи зарурӣ ва бо риояи талаботҳои он баргузор шуд. дар ҳошияи соли маърифати ҳуқуқӣ шуъбаи маорифи ноҳияи исмоили сомонӣ тасмим гирифт ки дар байни омӯзгорони фанни ҳуқуқ озмуни ҳуқуқдонро ташкил намояд ки имрӯз мо дар гимназияи ба номи Асадуллоҳ Ғуломов қарор дорем ки омӯзгори фанни ҳуқуқ Азизбекова Гулбиби дар ин ҷо дарси худашро мегузаронад ва ин озмунро мо дар ду қисмат яъне ки баргузории дарси омӯзгор фаъолияти омӯзгорро дар муассисаҳои таълимӣ мебинем ва сипас дар якҷоягӣ ҳамаи омӯзгорони довталабе ки дар озмун иштирок мекунанд сатҳи дониши ҳуқуқи онҳоро санҷида беҳтаринро ғолиби озмун эълон намуда ҳавасманд гардонда мешавад. дар ҳамин росто бо иштироки намояндагони шуъбаи маорифи ноҳияи исмоили сомонӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии хонандагон дар гимназия ҳамоиши илмии назариявӣ бо унвони тарғиби соли маърифати ҳуқуқӣ барои ҷомеа баргузор гардид. ҳозирин таъкид доштанд ки таъмини волояти қонун ва риояи ҳатмии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шаҳрвандон омили асосии пойдории тартиботи ҷамъиятии сулҳусубот ва оромию осоиши ҷомеа мебошад. эълони соли маърифати ҳуқуқӣ иқдоми муҳим ва арзишманд буда метавонад дар такмил ва танзими қонунгузории мамлакат баланд бардоштани донишу тафаккури ҳуқуқии шаҳрвандон, қонуният, баробарӣ ва адолат асоси воқеъ гузорад. мубодилаи афкор ба кори ҳамоиш анҷом бахшид. дар донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуни байналмилалии пули забони чинӣ миёни толибилмон дар соли 2024 баргузор шуд. дар кори ҳамоиш намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин иштирок ва роҷеъ ба ҳадафу вазифаҳои ин тадбир ки маротибаи 17-ум баргузор мешавад ибрози андеша карданд. гузориш дар ин хусус. нотиқон дар оғози озмуни байналмилалии пули забони чинӣ дар донишкадаи Конфутсий зикр доштанд ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар даврони муосир талаботи замон гардидааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар баробари омӯзиши дигар забонҳои хориҷӣ омӯхтани забони чинӣ низ дар ҳоли рушд мебошад ки аз дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷомеаи ҷавон арзёбӣ гардида дар таҳкими муносибатҳои Тоҷикистону Чин самгузор аст. ҳамасола бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи раёсати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар пояи донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ миёни толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёна баргузор карда мешавад ки дар он донандагони забони чинӣ қобилияти забондонӣ ва ҳунару истеъдоди хешро ба намоиш гузошта бо ин роҳ донишу малакаи хешро такмил медиҳанд. тазаккур дода шуд ки имрӯзҳо дар бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи Тоҷикистон синфхонаҳои забони чинӣ кушода шудааст ки аксарияти ин толибилмон дар донишкадаи Конфутсий низ ба омӯзиши забони чинӣ машғуланд. зикр гардид ки донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар рушди муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон ва Чин саҳми бузурге гузошта дар фаҳмиши чин ва фарҳанги чин аз ҷониби мардуми тоҷик самгузор мебошад. баромадкунандагон иброз доштанд ки озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ як чорабинии муҳим дар саросари ҷаҳон мебошад ки аз соли 2002 дар идораи марказии Конфутсий баргузор мешавад. таъкид рафт ки аз замони баргузории аввалин озмун зиёда аз 1.5 миллион донишҷӯ аз 150 кишвари ҷаҳон ба хотири муҳаббат ба забони чинӣ тақдири хешро бо ин озмун пайванд намуданд ва ҳар сол ин озмун беш аз 100 миллион тамошобинони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. ин озмуни байналмилалӣ миёни толибилмон яке аз барномаҳои муҳими пайвасткунандаи муносибатҳои илмию фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистону ҷумҳурии мардумии Чин ба шумор меравад ва дар озмуни имрӯза 8 нафар довталаб қувваозмоӣ карда маҳорату истеъдоди хешро нишон доданд. ширкаткунандагони даври ниҳоии озмун 8 нафар аз муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок карда маҳорати забондонӣ ва малакаҳои касбиву оинҳои хос ба мардуми Чинро дар ҳузури ҳайати ҳакамон нишон доданд. баъд аз таҳлили маҳорати забондонии довталабони марҳилаи ниҳоии озмун ҷои аввал насиби Ёқубҷон Ғуломов, мақоми дуюм ба Наҷмиддинзода Мазҳаб ва ҷои сеюм ба Фарангиз Зоирова дода шуд.
در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه جهت اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تدبیرهای آمادگی جریان داشته برای داوطلبان تمام امکانیت‌ها فراهم گردیده است. از جمله کتابخانه‌های مکاتب عمومی پایتخت با ادبیات کلاسیکی و معاصر مجهز بوده برای اخلاصمندان ادبیات شرایط سازگار مهیا گردیده است. گزارش همکارانمان در این خصوص. گوشه نمونه‌آوری را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 اساساً دستاوردهای خوانندگان در آزمون المپیادهای گوناگون تشکیل می‌دهند. موفقیت در آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت، زباندانی جهاندانی و دیگر آزمون‌های ناحیوی و جمهوریوی. امسال مؤثرین و آموزگاران عزم دارند تا این گوشه را با دریافت جایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است مکمل و پرتر سازند. از این رو در کتابخانه تعلیمگاه شرایط فراهم است تا داوطلبان این سبقت خوب آمادگی دیده و در آن دست بالا شوند. در طول تاریخ یگانه دوستی که انسان را یعنی راهنمایی کرده است این البته که کتاب است و این هم بیهوده نیست که سالهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به پیشروی همین سمت یک قطار آزمون‌های سطح جمهوریوی تیار نموده است که به واسطه سرپرست آنها خود رهبر دولت محترم امامعلی رحمان میباشد. از جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من، تاجیکان در آینه تاریخ ملت و یک قطار آزمون‌های دیگر. و مؤسسه ما همچون یک مؤسسه تعلیمی دوم کوشش می‌کند که در ردیف دیگر مؤسسه‌های مملکت البته در این سمت فعال باشد، با نفرانی که می‌خواهند به سمت کتابخوانی یعنی هرچی بیشتر جلبشان به آنها شرایط مهیا بیارد و ادبیات‌هایی که برای آنها لازم است البته که در مؤسسه اگر در شکل چاپی وجود نداشته باشند به شکل الکترونی برای آنها تامین نماید. در سالهای گذشته نیز خوانندگان مؤسسه در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده بودند و تا دور شهری صاحب راحت شدند. با نظرداشت تجربه اندوخته‌شان نیت دارند که امسال تا دور نهایی تدبیر مذکور راه یافته و جایهای سزاوار را به دست آورند. حبیبه ذاکرزاده سال گذشته تا دور شهری آزمون مذکور راه یافته بود. امسال با زیاد نمودن نامگوی ادبیات مطالعه کرده‌اش و از خودخوانی اشعار نو شاعران نقشه کامیاب شوی در این سبقت را دارد. من در سال گذشته در فروغ صبح دانایی در نامیناسیون بچگانه اشتراک کردم و تا دور دوم رفتم. در دور دوم جای نمایان را صاحب گشتم. این سال هم تیاریمان خیلی خوب است. این سال در نامیناسیون بچگانه میخوام تا دور سوم رفته جای نمایان را صاحب کردم و همینطور پیشرفتگی با استادان ما خیلی تیاری‌های جدی دیده ایستادیم. همینطور پیشرفتگی‌های خیلی زیاده داریم. واقعا هم فروغ صبح دانایی کتاب است تدبیر است که توجه، شوق و ذوق جامعه را به کتابخوانی و کتابداری بیدار و زیاد کرد. چهره‌های را معرفی نمود که ملکه بلند را صاحبند و از دردانه آفریده‌های شاعران کلاسیک و معاصر آگاه و باخبرند. بیشتر از این سال تا سال صف ذوقمندان و دوستداران کتاب افزایش یافته است. در مؤسسه تعلیمی رقم 124 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نیز با ذوق بلند طالب علمان سرگرم آمادگی با آزمون مذکورند. امسال 20 نفر از این مؤسسه داوطلب در این تدبیرند و برای دور ناحیوی الکی راحت را دسترس نمودند. با مقصد اجرای امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید با آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت و معرفت حقوقی آینه خودشناسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی الکی دوره اول آزمون داخلی مؤسسوی گذرانیده شد و خوانندگان از روی نامیناسیون آزمون فروغ صبح دانایی که در دوره اول داخلی مؤسسوی 897 نفر خواننده در 5 نامیناسیون اشتراک نمودند و ما باوری داریم که از روی نامیناسیونی که خوانندگان ما انتخاب نمودند با همراهی آموزگاران و در دورهای می بعدن سزاوار جایهای نمایان می‌کردند. 4,570,000 با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امسال برای تدبیر مذکور همین مقدار مبلغ جدا گردیده است و تنها نفرانی که واقعا هم کتاب را دوست و انیس کنج تنهایی خود انتخاب کردند می توانند از جایزه و شوجایزه آزمون سطح بلند بهره ور گردند. شاید در این میان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 نیز باشند و آنها با هدف خود غنیسازی گوشه نمونوی مؤسسه با جایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دستیاب گردند. در اسفره باشد دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دایر گردید. داوطلبان در این قسمت آزمون نمایندگان سن و سال گوناگون بودند. افزایش داوطلبان نسبت به سالهای گذشته در این آزمون نشانه بیشتر گسترش پیدا کردن صف دوستداران کتاب ارزیابی شد. شرح بیشتر در مطلب نوبتی برنامه.
роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноии китоб аст дар даврони соҳиби истиқлолӣ яке аз иқдомҳои маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. дар шаҳри Исфара ғолибони даври минтақавии озмуни мазкур дар даври шаҳри озмуни фурӯғи субҳидоноии китоб аст иштирок намуданд ва иштирокчиён нисбати соли гузашта чанд баробар зиёданд. ман имрӯз дар ин озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноии китоб аст иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам ва даври вилоятӣ озмунро хат гирифтам. беҳуда нагуфтанд ки китоб сармояи хират, кони ганҷу маърифат ва ҷамъи алфози накӯст ки инсонро ба ростию росткорӣ, хиратмандӣ, мардонагӣ ва матонату бузургӣ ҳидоят мекунад. иштирокчиёни озмун фаъолона иштирок намуда ба суолҳои ҳакамони озмун вобаста ба иҷрои шартҳои номинатсияи озмун посух гуфта, аз осори мутолиа намудаи худ намунаҳо қироат карданд. парсол ба озмуни фурӯғи субҳидоноии китоб аст иштирок кардам. дар шаҳр ҷои аввал гирифтам, дар шаҳри Исфара, дар вилоят ҷои сеюм гирифтем, баъд дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда дар он ҷо хуб баромад кардем. имсол ният дорам ки бо тайёрӣ боз ҳам хубтар ва бисёртар ба озмунҳо иштирок карда ҷои якумро дар ҷумҳурӣ гирам. ба ин ман ғайрат мекунам, ҳаракат мекунам ва мувофиқи талаботи низомнума чӣ талаботе ки ҳаст ҳамаи мавофиқам эҷод шудагианд, балки аз он ҳам зиёдтар эҷод кардем. раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ҳамин гуна озмунҳоро ташвиқ кардианд ва барои ривоҷу равнақи китоб хондан, китобхонаи насли наврас барои эҷодкорон шароити бисёр фароҳам оварданд. нисбати солҳои гузашта баргузории ин озмун имсол бо як шукӯҳ шаҳомати махсус шуда истодааст. дар ҳамаи номинатсияҳо адабиёти бачагона, адабиёти муосир, адабиёти классикӣ, назму наср довталабони зиёде мехоҳанд ки истеъдоди худро ба маърази тамошо гузоранду ғолиби озмун гарданд. тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ сар карда то пирони 70сола иштирок мекунанд ва мехоҳанд ки дар ҳамаи намудҳо, номинатсияҳо баромад намоянд. падару модарон бо шавқи зиёд фарзандони худро, хонандагони мактабҳоро меоранд. омӯзгорон шогирдони худро оварда ҳунари онҳоро ба маърази тамошо гузошта истоданд. дар озмун ба ҳар номинатсия як рӯз ҷудо шудааст ки ҳакамон метавонанд иштирокчиёнро хуб санҷанд. дар шаҳри Исфара беҳтарин иштирокчиён аз даври шаҳри озмун ба даври вилоятӣ рохат мегиранд. бо мақсади гирифтани ҳосили фаровон ва беҳтар намудани шароити маишии оилаҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинон аз заминҳои наздиҳавлигӣ самаранок истифода мебаранд. ин раванд аз боло рафтани маданияти заминистифодабарӣ шаҳодат медиҳад. ҳамкоронамон дар ноҳияи муъминобод аз рафти истифодабарии замини наздиҳавлигии сокини деҳаи душанбеи ҷамоати деҳоти деҳи баланд Нусратулло Бозоров гузориш омода сохтаанд. таваҷҷӯҳ кунед. нусратулло бозоров омӯзгор аст ва дар вақти фориғ аз кори таълиму тарбия вақти худро дар замини наздиҳавлигиаш мегузаронад. дар замини ин шахси меҳнатдӯст намудҳои гуногуни сабзавот парвариш меёбанд ва сабзишашон хуб аст. заминмон 05 га ҳаст. дар ҳамин асосан мисол сирпиёз, картишка, пиёз, капуст, кара мекорем. ҳар сол зиндагимро аз рӯи ҳамин аз мисол аз бозор аз чизо мо истифода намебарем. аз хоҷагӣ хидмон ҳамин ба мо мераса. бо имконият мешавад ки мо ҳамира бурда дар бозор мефурӯшем. ҳар сол мо бисёртар сирпиёз мекунем барвақттар. имсол хай камтар боронгарӣ шуд, дар ҳамин дертар шуд. имсол ҳамин чинда мо
сирпиёза мегирем бо ҷошда мисол картошка мешнонем, помидор мешнонем, ана балгари мешнонем бо дим ҳосил бо ҳам сабзӣ мешнонем бо сабзира гирифта ҷошда мисол дигар намуди маҳсулотро мешнонем. дар замини назди ҳавлигӣ Нусратулло Бозоров дар баробари сабзавот инчунин дарахтони мевадиҳанда парвариш меёбанд. ҳар сол аз ҳосили ин дарахтон садҳо қутии шартии шарбату мураббо омода мекунанд. мо дар ҳами замини назди ҳавлигимон дорем гелос дорем, зардолу дорем, бодом дорем, шафтолу дорем, ҳамаи ёра шунондем навниҳолам баъзеш хайли ҳосили хуб метан мисол аз ин истифода мебарем. картошкаю пиёз, сирпиёзу сабзӣ ва дигар намуди маҳсулот ки ба иқлими минтақа мутобиқ аст ҳосили хуб медиҳанд. дар ин деҳа ҳамаи сокинон заминҳои назди ҳавлигиашонро самаранок истифода мебаранд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи муъминобод аз ҳисоби кормандони мақомот, фаъолони ноҳия ва агрономон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот гурӯҳҳои кориро ташкил намуданд ки бо усули хона ба хона ба ҳар як оила тарзи истифодаи замин, интихоби тухмӣ ва муҳлати кишти маҳсулотро мефаҳмонанд. инчунин оид ба дигар масъалаҳое ки ҷомеаро ба ташвиш овардааст, аз ҷумла терроризму экстремизм, бегонапарастӣ ва риояи қонунҳои амалкунанда, суҳбату вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. маҳаллаи мо яке аз деҳаҳои зебоманзари ноҳияи муъминобод мебошад, номаш душанбе мебошад ва дар ин маҳаллаи мо 198 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. ана чихеле ки супориши ҷаноби олӣ аст, ҳами участкаҳои назди ҳавлигии хонаро тарзи самаранок истифода бурданд. бисёри мардуми мо ҳозир аллакай замини назди ҳавлигиро бисёр аз сидқи дил истифода бурда ана картошка, пиёз, помидор, сир ва дигар намуди маҳсулотҳоро шинонданд. Нусратулло Бозоров ҳам замини назди ҳавлигии худро истифода мебараду ҳам ба ҳамсояҳо тавсия дода кӯмак низ мерасонад. ин шахси меҳнатдӯст ва дигар ҳамсояҳояш соли ҷорӣ аз замини назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонияшон бардошти ҳосили фаровонро интизоранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Муъминобод барои барномаи Навид. сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ яке аз соҳаҳои муҳими фаъолияти давлатӣ буда, аз он таҳқиқи аниқу баҳодиҳии воқеӣ ба вазъу ҳолати шаҳрвандӣ дар мамлакат вобаста аст. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Исфараи вилояти Суғд тибқи нақша дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои давлатӣ фаъолият намуда як қатор корҳоро ба сомон расонидааст. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳанд. фаъолияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Исфара дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси Олияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба роҳ монда шудааст. дар давоми соли ҷорӣ мувофиқи талаботҳои моддаҳои 73-77 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандӣ ворид намудани ислоҳот, тағйирот ва иловаҳо ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 872 аризаи шаҳрвандон ворид шуд. бисёр ҳам боиси хушнудист ки бекор кардани ақди никоҳ коҳиш ёфта истодааст ва мо масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Исфара кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамарӯза дар фаъолияти худ бо шаҳрвандон ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ки соли 2024 эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамарӯза бо шаҳрвандон корҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида истодаем. ҳамчунин бо навҷавонон ки барои аз қайди никоҳ гузаштаанд ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Исфара барои додани ариза ба мо муроҷиат менамоянд. мо ҳамарӯза бо худи навҷавонон, бо волидайни онҳо оиди ба ҳаёти мустақилона тайёр будани навҷавонон, дар оила иззату ҳурмат намудани якдигар, иззату ҳурмат намудани волидайни якдигар албатта суҳбатҳо мегузаронем. оиди камхарҷ ва замонавӣ гузарондани тӯю маърикаи онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳам мегузаронем.
омӯзишу таҳлилҳо нишон доданд, ки ҳамаи кӯдакони таваллуд шуда сари вақт ва пурра ба қайд гирифта шуда нишондиҳанда зиёда 100%-ро ташкил медиҳад. Бо мақсади сари вақт ба қайди давлатӣ гирифтани кӯдакони навзод ҳамкори зич бо муассисаҳои тиббии шаҳри Исфара ва беморхонаҳои минтақавӣ ба роҳ монда шудааст. 3741 нафар кӯдакон соҳиби насаб, ном ва номи падарӣ бо истифода аз фарҳанги миллии тоҷикӣ гаштанд. Ба қайдгирии давлатӣ ақди никоҳ дар соли 2023 1481 ададро ташкил дод, ки нисбати соли 2022 60 адад кам мебошад. Тантанаи ақди никоҳ 1437 ададро ташкил дод, ки нисбати соли 2022 64 ҳолат кам ба қайд гирифта шудааст. Миқдори умумии ба қайди давлатӣ гирифтани бекор кардани никоҳҳо дар соли 2023 332 ҳолатро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2022 61 ҳолат кам аст. дар доираи баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, моҳи август дар мамлакат 100-солагии адабиётшиноси маъруфи тоҷик, мунаққид, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Соҳиб Табаров ҷашн гирифта мешавад. Дар доираи ин чорабиниҳо дар ноҳияи восеъ бо баргузор намудани ҳамоиши маърифатӣ адабӣ дар робита ба хизматҳои ин олими тоҷик маърузаҳои пурмазмун қироат гардиданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. чорабинии мазкур бо ибтикори шӯъбаи маорифи ноҳия роҳандозӣ гардида дар маърузаи мудири шӯъбаи маорифи ноҳия ва дигар баромадкунандагон аз ҳаёт ва фаъолияти олими тоҷик Соҳиб Табаров ва хизматҳои ӯ дар рушди илми адабиёти муосири тоҷик қайд карда шуданд. қайд гардид, ки Соҳиб Табаров соли 1924 дар деҳаи чораҳаи ноҳияи Муъминобод ба дунё омадааст. ном бурда узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, доктор ва профессори фахрии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буда муаллифи беш аз 800 асару таълифоти илмӣ мебошад. қайд гардид, ки Соҳиб Табаров дар таҳқиқи осори Пайрав Сулаймонӣ, Алии Хуш, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Ҷалол Икромӣ, Мумин Қаноат, Бозор Собир, Гулрухсор, Ғоиб Сафарзода, Лоиқ Шералӣ саҳми арзишманд гузоштааст. як хусусияти хоси Соҳиб Табар дар он буд, ки ӯ бештар ба адабиёти ҷавон, ки китобҳои нахустини онҳо бо номи Навниҳоли боғи адабиёт чоп мешуд, диққат дода онҳоро хеле пажӯҳишкорона мехонд. Ба онҳо сухани воқеиятро мегуфт ва ана ҳамон шоироне, ки бевосита зери тавсияҳои домло Табаров ба камол растанд, имрӯз шоирони соҳиб мактаби мо ҳастанд. дар ин ҳамоиш хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия аз дигар паҳлӯҳои эҷодии олими тоҷик Соҳиб Табаров маъруза карданд. бахшида ба ин чорабинӣ аз ҳаёт ва фаъолияти Соҳиб Табаров дар викторина саволу ҷавобҳо наврасон фаъолона иштирок доштанд. бахшида ба фаъолияти Соҳиб Табаров гӯшаи китобҳои шогирдони устод ва навиштаҳои олимон аз рӯзғор ва хизматҳои Соҳиб Табаров дар соҳаи адабиёти тоҷик гирд оварда шуданд. маҳфили адабӣ бо барномаи консертӣ ҷамъбаст гардид. гузориши Хоҷа Назрив Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. бостоншиносони Россия аз бозёфтҳои навбатӣ дар маркази таърихии шаҳри Москва хабар медиҳанд. миёни осори пайдошуда ангуштарини аз металлҳои ранга сохташуда, тангаҳои мисӣ ва зарфҳои сафолӣ низ ҳаст. зимни як таҳқиқот олимони Канада муайян карданд